nydanskere, står der. Nydanskere. Det er de muslimske nydanskere, der er der. Ja. Yeah, that's museum. Yeah, open no world. Yeah, but this is the museum. Og nogle gamle fjernsyn og gamle computer. Hvad er det? This is which one? Grammofonplade. Det er en grammofonplade. Ja. Her er vi omkring, vi kan se 1990'erne, 1980'erne, og her er vi 1970'erne. Det er sådan en dansk stue. Det er en dansk stue fra lang tid siden. Stort. Kom længere ind til det gerne også se. Se, cirka 1986. Her. Sådan så det i Danmark dengang. Ja, det er helt fra 1972. Så dengang der var hippier. Ja, hippier. Ikke hiphop, hippier. Ja, den der, de mest tror jeg kan. Så med langt hår og... Det er ikke så lang tid. Nej, det er ikke så lang tid siden. Den er ikke så lang tid. Nej, det er det ikke. Det er rigtigt. Kender I dem? Ja, kender du godt det musik? Ja. The Beatles. Beatles. Kan du ikke lide The Beatles? I don't like it. You don't like it? No. Nej. Men hvad med den kjole? Kan du lide den? I like that. It's very nice. Yeah, I like to get like that kjole, but I don't like Beatles. You don't like Beatles? What do you like then? No, I She's don't got like no Beatles idea about- because last year for Christmas I got all Beatles was discovered in Denmark, but I don't like listening to it. So, Can I ask you something? like if you could Jennifer Lopez. Yeah. I like something. Samantha Fox I like to her, but not so much. Nej. Hvad vil du spørge om, Amir?